banyakubahwa abashehe, banyakubahwa bihayimana mwese muteraniye hano, banyakubahwa abandi mwaje muhagarariye indi miryango itari ya leta ariko kandi kizabihurira n'iyobokamana, banje kubasuhuza mwaramutse. Ndagira ngo mu izina ryanjye bwite no mu izina rya nyakubahwa Minisitiri wa Mije Prof utabashije kubana natwe muri uyu mwanya akaba yari yabyifuje, munyemerere mbashimire cyane kuba mwabashije kubona umwanya wo kwitabira ubutumire bwacu n'imirimo yanyu tuzi myinshi mugira. Ni ikimenyetso twe tubona, ikimenyetso cy'ubushake bukomeye mu gukomeza gufatanya na leta y'u Rwanda kubaka umuryango utekanye uzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Nk'abayobozi b'imiryango ishingiye ku madini, muri abafatanyabikorwa b'agaciro gakomeye kuko muhura n'abantu benshi kandi icyarimwe muri kubigisha ijambo ry'Imana kandi mukavuga rikumvikana na vuba. Mushinzwe roho z'abantu mbere na mbere, ariko kandi twese tuzi yuko roho nzima burya igomba no kuba mu mubiri muzima. Ubushize ubwo Minisiteri ifatanyije n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere twaherukaga guhura mu kwezi kwa 10, twahuye bamwe mwari muhari abandi n'abayobozi banyu bari bahari mu kwezi k'Ukwakira 2017, turi kuganira ku mikorere yacu namwe, tuganira ku bibazo byugarije umuryango no ku ngamba z'uko byakemuka. Hari imyanzuro twafashe, umwe muri yo ni ugukomeza kubahugura mwebwe ku ihame ry'uburinganire, ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no ku mategeko arengera umuryango. Akaba rero ari muri urwo rwego twe nka Minisiteri twateguye iyi nama y'uyu munsi cyangwa se amahugurwa y'uyu munsi kugira ngo tubasangize ku mategeko za politike ndetse n'ingamba zihari mu kurengera umuryango nyarwanda, mu gukumira no guhana ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kurengera umwana. Turongera kubashimira cyane kandi namwe kubera ibyo mwiyemeje icyo gihe muri iyo nama twakoze, ndetse mukaba mwamaze no gutangira kubishyira mu bikorwa kandi bikaba binakomeje. Umuryango ubanye neza, uzi ihohoterwa iryo ari ryo ryose, utarangwamo amakimbirane, aho umugore n'umugabo n'abana bishimiye kuba, niho dushaka kubaka kandi namwe nuko. Mbese twese tukabona umuryango twifuza ubereye u Rwanda. Nk'uko gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iteganya ko hazongerwa imbaraga mu bikorwa byo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana, hanozwa ubufatanye hagati y'inzego za leta, abaturage ubwabo, inzego z'abikorera, sosiyete sivile, amadini n'amatorero. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi turategura izi nama, ibikorwa byinshi turategura ni ukugira ngo dushyire mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iyo twese tuzi mu ndimi z'amahanga nka National Strategy for Transformation, tukunda kwita NST1. Munyemerere mu biganiro tuza kugira uyu munsi tuze kwisanzura, ariko kandi munatwemerere tuze no kubatuma hirya no hino mu bayoboke banyu kuko muturusha kugera kure nk'uko nabivuze, kugira ngo koko mubageze ibyo tuza kuganira ahangaha, twese dufatanye twubaka umuryango uzira amakimbirane utekanye, duharanira twese guteza imbere igihugu cyacu. Ngira ngo kandi koko mwese muranabizi igihugu cyacu kinakora byinshi mu iterambere rya bose, aho abantu bose, abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu bafite kandi bagomba kugira uburenganzira bungana mu iterambere ry'igihugu, aho buri wese agomba kumva yisanzuye nta n'umwe ubangamiye imibereho y'undi. Ariko nk'uko twese tubizi haracyari inzitizi, aho bamwe bagihohotera abandi kandi hakaba hatarumvikana neza iri hame ry'uburinganire uko bikwiye. Nagira ngo basabe mu biganiro by'uyu munsi
hamwe n'abandi hamwe n'ibindi mwagiye mubona mbere bize kuba imbarutso yo gukomeza gukangurira abagize umuryango nyarwanda kubahana hagati yabo, amakimbirane agacika burundu, buri wese agakora mugenzi w'icyo yifuza ko nawe yakorerwa, nk'uko kandi ijambo ry'Imana ribitubwira. Kubera ko imikoranire yacu atari ya none, nabasabaga ko dukomeza gufatanya twongera imbaraga mu gukomeza gukorera hamwe, kugira ngo kuko twubake umuryango utekanye, turengera uburenganzira bw'umwana, bw'umugore, bw'umugabo, twese icyarimwe hamwe kandi nta n'ubangamiye undi. Ntabarambiye rero, nagira ngo nongere mbashimire kuba mwitabiriye iyi nama. Akaba ari ijambo ritangije iyi nama yacu cyangwa se amahugurwa yacu, mbifuriza kuza twese kugira ibiganiro byiza kandi biganisha mu kubaka umuryango nyarwanda. Turabashimiye.